Nagapurog eh. Kung ano dyan. Pagtarong ana karang Jen. Ay, magsaba-sara kayo. RM, excited. Ala, di pa rin kayo overheat. Yes. Okay naman mo, nagport ko kasi yan ako dagwan. International Airport, which is with the upper part is the Pinay and Story sa Banatinay. Story sa tawag ka na. Ilang subdivision? Camellia. No. Sa Bay. All building. Pero ba ba? Driver yun. Museum na na. Basta man. So we already arrived here. Hala, si Magamo, nagamot namin na. Arrived. So gawas mo yun na. Oh, wait, sa unya ba ha? Wait, gawas pa. wala sa ko na mga was, guys. Kasar niya, di ba? Ano ba? Oo, alaga na. Yeah. Nabot namin. Ikaw ko na una, dahil ikaw mo video naman yung gawas. Sa mga temperature meron. Bili na ng bag, guys. Bili na ng bag. Bili na ng Bili na daw. Uy, ako agad. Kit na nako. Asa tadapit? Asa itong baso sa number? Kalibunan. Guys, KYC nila. Nalay niyo ba? Andy? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Metro Boomin want some more, nigga. Wiggy,